lagi di Batu Sangkar mau perjalanan ke Danau Talang di Alahan Panjang. Nah, untuk perjalanan kali ini Ayan ditemanin sama Bang Budi dan Bang Besmon. Ini Bang Besmon, Bang. Hai, saya Hai. Dan ini sama Bang Ray. Dan juga ada Angel dan juga Kak Sonya. Dan jangan lupa ya, ikutin terus perjalanan kami selama 2 hari di sana. Kami akan mengeksplor banyak keindahan alam di Alahan Panjang. Ditunggu ya. It's very nice to meet you. What is your name? I've got to know. Nah, teman-teman, ini kami lagi di perjalanan mau menuju ke Danau Talang. Bang. Hai guys. Hai guys. Gimana perasaan Abang dalam perjalanan ini? Biasa aja sih. Biasa aja ya. Ya, Bang Desmond, say hello. Halo guys. Halo Diri, Abang. guys. Sapa Bang ya, Sidek. Your body's overwhelming. It's like a Broadway show. And don't be hasty, pretty mama, I can't let you down. Oh, you got your bags packed. That's when I gotta get you back. I guess it takes a while to trust me. You would know that better than the rest. But if you're looking for some company, I can pass all of your tests. I guess it takes a while to trust me. You would know that better than the rest. But if you're looking for some company, I can pass all of your tests. Don't be hasty, pretty mama, I can't let you down. Oh, you got your bags back. That's when I gotta win you back. Let's go walking by the river where we both jumped in. Oh, we were in love then. Nah, Bang Budi, karena Ayan baru pertama kali kesini, Bang Budi mungkin sering kesini sebagai orang asli Sumatera Barat. Sering Bang kesini, Bang? Bertemu lu. Jadi Bang pertama kali kesini? Yang ke Talang pertama kali. Danau. Jadi di sini ada beberapa danau, kayak di sini ada Danau Talang, Iya. ada danau atas, ada danau bawah. Nah, ini kami lagi di atas. Atas bawah tuh. Atas bawah. Again. Nah, kita hampir sampai di area akhir Danau Talang. Untuk treknya cukup menantang ya, karena jalannya masih tanah. Kalau hari hujan di sini cukup becek. Disarankan buat kawan-kawan yang ingin pergi ngecamp ke area ini itu pakai mobil. Kalau bisa mobil off-road, karena itu lebih aman, nyaman, dan juga lebih safety ya kawan-kawan. Don't you heard me, pretty mama, knees are on the ground. Oh, you got your bags packed. I know that I can win you back. Don't be hasty, pretty mama, I can't let you down. Oh, you got your bags packed. That's when I gotta win you back. Let's go walking by the river where we both jumped in. Oh, we were in love then. I know that we could be back. Oh, you got your bags packed. That's when I gotta win you back. Let's go walking by the river where we both. Oke, sekarang kita ngecamp di area danau di atas. Nah, untuk kegiatan selanjutnya mungkin bisa diikuti ya. See you. Oh, we were
kami lagi dalam proses pendirian tenda. Masalah tenda adalah masalah urusan abang-abang ganteng ini. Cowok ini. Abang-abang ini ya, cowok ini. Penasaran kan tendanya gimana kan? Udah selesai juga bersih-bersih tenda, ngerapin tenda. Nah, bisa dilihat kan di belakang sini udah kelihatan danau atasnya. Nanti kita nikmatin aja danau atas. Nah, kami lagi sambil menikmati senja di tepi danau Ateh bersama Akamsi, dan ngopi-ngopi santai. Living in the moment, living in the moment. When I'm looking at you, I'm here and now. Eyes open anew, it's clear to me now. I wanna feel like this forever. I wanna feel like this forever. Nah, oke guys, untuk cuaca di isian danau atas ini, kita lihat tadi ada di 19 derajat Celcius. Nah, bisa kabar-kabarnya itu bisa di 11 derajat ya Bang ya. 11 derajat Celcius. Nah, untuk malam hari ini karena cuacanya dingin, kami mau santai-santai dulu sambil bakar jagung, bakar-bakar kecil-kecilan setelah makan malam tadi. Mau tahu gimana keseruan kami di danau atas ini? Tetap di Oke guys, nah sekarang cuacanya sudah tambah dingin di sini dan kita sudah mau beristirahat. Tunggu ya gimana keasikannya besok pagi sampai siang di sini. Tunggu ya. Past forever sleeps. The future is in our Hai, selamat pagi semuanya. Nah, di pagi yang cerah ini kami sudah ngopi dan juga sarapan di tepian danau atas ini. Guys, ini sudah selesai mandi. Gimana Bang? Dingin Bang? Dingin banget sumpah. Dingin banget. Bang, gimana Bang, dingin? Berasa masuk kolam es, guys. Berasa di Swiss. Berasa di Swiss. Anjay. Sud. Oke guys, untuk camping kita beberapa hari di Danau Ateh ini sudah selesai dan kita juga sudah mau move pulang ke Batu Sangkar. Nah, setelah ini kita mau trip kemana lagi ya? Tungguin ya. Oke Bang, say hello, dadah.